Kardom don marli pini nili puthar bang thalo nili channel Karbi teach 2.0 along lasi pini a video bang ke Koson se driving license apply ma hemi nilun emethang mobile pen Koson se apply thagi ma pusi nili paklang ponipu lasi laso video start te afrang nang le tum lang bom no nili channel jong se akimi lang polote subscribe rak oi lapen bell icon ta beri goi dalo pulte monon finili video kapre video le upload sita me nang le tum mobile ang kelong log ya phan lasi pada de pin pen video le start pono nang video kijut an langon lalo pulte nang le tum thekpo bangoi video start pona aprang sina le tum google browser ma te chrome browser long damingo ada nali tum tok dama परिवहन सेवा pu nili laso a website a link hola laso video a berlong nili pdf podak pe nang tum direct dam pidun po adak dam da pin nang tum atheng no lason interface ang po Ministry of Road Transport Highway pu lapenda nang tum online service long dam ingo dak driving license related pelong ber ingo nang tum dak ber igdat pe nang tum dak state bank select nang po lasi state select igo state select igdat pen nason pop off wanya dak okay ber dano lapen dak driving license do lapen learner license ma nili Koson se planning ma so aprang video long piala nasi pini bang nili tum driving license bang se apply po nasi dak driving license ang ber no lapen that driving license kai fly hod nang tum ppc ning ma dak form applicant lapen documents lapen signature live photo upload nang po lapen dl test slot book lai hui payment apare verify lai hui dol lapen non continue ber egoda lapen ladak nang le tum thengno la tinta option di drive frang learner license id la ber no lapen date of birth ber no okay a subsing hong chena dak loading ikpo loading date pendak details nang klang puyo dak details nang litum scroll down no la pendet dak choice nang papran nang litum learner license lang ko ppc kipidun ma pia ghari ma byte ma mate copy ma la pen nang litum long select all no jong si isi wet pan sinon so driving license apply pulte isi wet ghari fan pulte byte fan pulte nang litum da select all adem ko bet to no la pen o dak pen choose pano choose that pen simeng si choose na dak hini pen la pen that la thai son di dak ber non la pen okay pu papa wang pon la ten silo dak select po la pen that da okay ber to no nang litum okay ber that pen application slip banang lang po la so application slip nang litum bi kogon mate screenshot da no mobile long polte la pen laptop computer long polte nang litum print out kuri de no so application slip bang kinang shot lo la pen that nili dak friend kuri det po la pen that dak details nang chiklang po la dak upload documents form bang fill up complete la dak aprang pen fill up tang learner license ang dopo la process long berno process long ben berda da fit da automatic application number la pen that over do la pen submit no nalitum submit that pen afi non documents bang upload nang po documents bang nalitum learner license le select onda learner license la aprang kilong tang kacharli ahot kilong alu la pendet dak choice file pulong documents bang maximum jpg pdf 500 kb ani ase dak choice ingo choose file pulong la pen kuna si file doma dak pen select ra dak upload no
uploaded pen nang litum thing na ako lesson interface sang po continue long ber ego nang litum continue long ber da fit nang litum thing no ako nang chik lang tu po aber damon next long ber ego nang litum next long ber dat pen fit issue of driving license lai da kitok do thaile complete thailo lai kan ana date se complete ma upload documents da upload elo nasinon nang litum fee payment nang po poisa ba fee payment long ber ego nang litum te la sanang lang nang litum thing no Lapen motorcycle pala dag 200 pini lapen driving test fan nang litum 300 lapen aber from 7 fee lale 200 lapen total nang litum 700 payment kuri nang po also driving license fan lapen la aber dui bank pu todak slego nang litum lapen la captcha code bang la po ar a side ber igoy lapen det pay now pulong ber noy pay now pulong ber det application interface nang klang po details application amen application that lapen nang litum dak tik I agree pulong ber no lapen proceed for payment pulong ber no lapen det dak details sai hui nang klang po la se select bank bank bang nang litum select nang po UPI ma mata access bank ma lai hui dan nang litum access bank le select go lapen I agree pu dak dui lapen proceed for payment dak ber igo lapen adak alasan pop-up nang chik lain labang nang litum screenshot dano la da application number dui la payment ki pp hot ta okay ber igo ngan tam theng no la sonang chik lang puyo apara terms and condition nang ber igo lapen UPI dak apara lai hoido internet banking ai hoido dong si Google Pay bate PTM lapen dak tinta option do la si nang litum simeng si choice na apara la ber igo nang litum choice ra mo jong si thek the pulote nilifan narjuna koson se payment kurining ma da video kilang ban apan anto ma theng no na sona chik lang po minute mane UPI long pen pulote phone pay Google Pay long apar nali to mobile long sta na son interface nang lang pola se payment hoda okay ber no payment da yo successful long chik lang alo application number da do thala da apar so receive banali tum print kuri de no apare non dagla so capture code ber non apare print receipt asila so receipt banani tom pangbo bide simi computer lang polote save de no ma mobile lang polote screenshot lai hoite melo la penon home long dam nang po apare hola slot book bangani litum ako dak pen booking tu nang po la second option long bang ber no ya slot book DL test LL test bang li DL test ba dak select that benefit alom sang hong chana na litum theng no dak application number ma dak learner license number la ni application number mang simi ponang litum application number dak ber igona litum la non driving license long amo ki long pen por receipt mane application number la ber that benefit na litum theng no asan interface ang po dak detail sai huyang po dak motorcycle nang litum da ka select
hum anagari fancy select ma the okay ber igra proceed to book pulong ber ego dak ber igdet pena finally tum theng no lason interface nang klang po da calendar dui la sela green bang pulote nali tum na sorry bang ke nali tum RT office tamilo da pen da holiday ai hoido blue color do la sidak 27 28 29 30 la ni pli bang select pano la ni pli pen ko sodim ma ko sodet sinali tum RT office long dai ma nali dak select lo select that pen a fit nali tum thing no book slot pudi dak ber ego dak ber ek det pen a fit nali tum mobile on stame OTP mate security code bang dampo ala so security code nali tum dak ber submit long ber ego submit long ber ek det pen a fit laso interface for confirm to slot book long ber ego nali tum dak ber ek det pen also details pa dui nali tum to tell complete details la bang laso form nali tum dak ako print out kor trena laki mo RTO office damod nas labang so form bang pon nang pon nang litum lapen kapre kapre ka form koson se download naing mo ladak pen ka apply hot ka fill up hot RTO office lang mo naing na so video bang mo nili next banai po